Саба Русия женкеберлері Маринкаға атеш açты. Нәтижеде полиция хадимлері ерлі мектептен балаларны тахлие етмеге мечбур oldu. Бу акта Донецк вилиятының милли полициясының матбуат хизметі білдіре. Ярым саатлық учумден сон дерслерге девам еттілер. Бу күнлері террористлер Маринкаға энді атеш açқан еді. Учум себебінден 38 yaşında erkek кукус кавесі ве курсақ яраларыны казанды. Розпочався обстріл. Yarım saat devam etken ucum sabah saat 9'larda başlangan idi. Ateş işgal etilgen teritoriyalardan minatıcılardan açıldı. Teçhizat parçaları mektepten yanına düştü. Mektepte şu vakitte 128 talebe var idi. Olarını tahliye etmege karar verildi. Ucum devamında bala ve hocalar sıkınakta saklanıp oturaydı. Olarının çastına kimse zarar görmedi. Şimdi pencereleri arbi hareketlerinin alıp barılgan tarafına çıkmagan sınıflarda dersler devam etti. Şehirde patrul alıp barıla.